Mbanje kubasuhuza nizere ko mumeze neza. Dufite interuro ivuga ngo why did you lie? Bivuze ngo ese kubera iki wabeshye. Hanyuma dufite verb to lie ivuga kubeshya. Ikintu nshaka kubigisha uyu munsi ni aka gaformule kavuga ngo why did you, ugaturenzaho verb ushaka ukabukoza icyo twita ikibazo. Niba mbaje umuntu ngo why did you lie, mba maje ngo ese kubera iki wabeshye. Kubera ko verb to lie ivuga kubeshya. Nimbaza umuntu ngo why did you sleep, nzamubaje ngo ese kubera iki wasinziriye. Kubera ko verb to sleep bivuze gusinzira. To sleep bivuze gusinzira. So ndagira ngo ubwire ko uyu munsi tugiye kwiga uburyo bwo kubaza, ariko tukabaza igikorwa cyarangiye mu nyuma, ariko tukabaza turi kubaza impamvu umuntu runaka yakoze ikintu runaka. Aho ushobora kubaza umuntu ese kubera iki wanjyaniye imfunguzo, why did you take my keys, ese kubera iki wanjyaniye amafaranga, bisanzwe. So uraza kunyemera mbanze nsibe ibi ngibi kugira ngo tubijye hehe, tubijye imuzingo. So ndashaka kubabwira tugiye kwiga kubaza dukoresheje formule ivuga ngo why did you, ugahita ushyiraho ikintu twita verb gusa. Reka nze mbibereke neza. So mbese niba ushaka kwiga gukora interuro zibaza, ukaba wabaza umuntu impamvu atakoze amasuku, ukaba wabaza umuntu impamvu atakoze ibyo mwavuganye, mbese kubaza impamvu umuntu atakoze ikintu runaka. So ndagira ngo nkubwire, iyo dufite ijambo did, igikorwa umuntu aba yagikoze, ariko iyo dufite did not, igikorwa umuntu ntabwo aba yagikoze. Aho dushobora kuvuga ngo why did not you cook. Ubwo twaba dushaka kubaza umuntu kuko icyo utatetse, ariko iyi ngiyi murabizi ni kimwe na didn't. Nkuko tuvuga do not akaba ari kimwe na don't. Did not ni kimwe nuko tuvuga didn't. Niyo mpamvu ibi ngibi tubisiba tugashyiramo ibi. Ndi kugira ngo mbereke inkomoko ya buri kantu, mujye mumenya icyongereza munakimerita. So ujye wiga icyongereza ku buryo wabasha kucyigisha na mugenzi wawe igihe yaba akubajije uti se hano ko icyo wakoresheje ibi ngibi. So why didn't you cook, ubwo hano tuhita dushyiramo didn't. So ubaje umuntu ngo why didn't you cook, wamubaje ngo ese kubera icyo utigeze uteka. Kubera yuko to cook bivuze kugira ute, guteka. Wowe icyo uzajya ubusabwa gusa ni ugushyira verb ahangaha ijyanye n'igikorwa ushaka kubazaho umuntu impamvu atigeze agikora. So ikintu cya mbere nshaka kubereka, dufite utu tuntu ari tubiri. Akambere ni ukubaza ngo why did you, ukarenzaho verb. Hano uzajya uri kumubaza impamvu yakoze icyo gikorwa. Hanyuma nushyiraho why didn't you, uzajya uri kumubaza impamvu icyo gikorwa atagikoze. Ni ibintu bisanzwe, ni uburyo bubiri. Kanze mbereka nk'urugero aho dushobora kuvuga, wenda reka tuvuge to clean. Ubaje umuntu ngo uburyo bwa mbere why did you clean here, waba umubaje ngo ese kubera iki wasukuye hano. Kuko to clean bivuze gusukura. Why did you clean here, ese kuki wasukuye hano. Kabiri rero ushobora kubikoresha uhakana, ukabaza ngo why didn't you clean here, bivuze ngo ese kubera iki utasukuye hano, kubera iki hano utahakoze amasuku, bisanzwe. So niba ushaka kumenya gukora interuro nk'izi ngizi rero, uri kureba hari imbere ku kibaho, ukazajya ubasha kumenya kubaza umuntu impamvu atakoze igikorwa runaka. Nkuko ushobora kubaza umuntu ngo ese kubera icyo utanyishyuye. Umuntu yarakubwiye ati ndakwishyura uyu munsi, ushaka kumubaza kubera icyo utanyishyuye, ni umunyamahanga. Wabimubaza gute? Wamubwira ngo why didn't you pay me, kubera icyo utanyishyuye. Kubera yuko iyi verb to pay ivuga kwishyura. To pay bivuze kwishyura. Rero iyo ukavuga ngo why didn't you pay me, iyi tu ntabwo igarukaho mbibibutse. Why didn't you pay me, wamubaje ngo ese kubera iki utanyishyuye. Icyo ndi gushaka kukubwira, niwitegereza kuva ahangaha why did you
kugeza iki gice ntabwo gihinduka, kuva ahangaha ukaza iki gice ntabwo gihinduka, kuva ahangaha ukaza iki gice ntabwo gihinduka. Igihinduka ni uburyo bwo kuvuga wemeza n'uburyo bwo kuvuga uhakana, kubera icyo wakoze amasuku, kubera icyo utakoze amasuku, kubera icyo utanyishyuye. Ikiba ahubwo gihinduka ni verb turi gukoresha ijyanye n'igikorwa dushaka kubwira umuntu. Ahangaha verb to clean bisanzwe, n'ukarenzaho akantu kitwa compliment ko kugira ngo interuro yawe itange ubusobanuro bufatika bisanzwe, kubera icyo utanyishyuye. So icyo ndi gushaka kukubwira rero, turiya tuntu tubiri ubonye tudahinduka hamwe twemeza ahandi duhakana, nitwo tuntu tugaruka tukifashisha apart from verbs iyo uzi amaverb agiye atandukanye. So reka nze mbereke urugero kugira ngo mbereke yuko ibyo mvuga ari ukuri, kugira ngo mujye mubasha gukora izi nteruro. Tugiye gufata ingero kuri verb runaka dukoreho iki, tugiye gufata ingero za verb runaka dukoreho ingero. Nitumara gukoraho ingero, kuva uyu munsi uzajya uhoza kubaza impamvu igikorwa runaka umuntu atagikoze. Reka duhere kuri verb ya mbere, to go, kugenda. Turayikoraho interuro ebyiri. To eat, kurya. Turakoraho interuro ebyiri, imwe yemeza n'indi ihakana. Reka duhere kuri to eat, kurya. Tugiye kubaza umuntu ngo kubera iki wariye. Turamubaza ngo why did you, tuza dufate ya verb dusigaye tuvuga why did you eat. Bivuze ngo ese kubera iki wariye. Why did you eat, kubera iki wariye. Why did you eat, ese kubera iki wariye. Reka tumubaze noneho ngo kubera iki utariye. Turavuga why didn't you eat. Ubwo tuzatumaje ngo kubera icyo utariye, kubera ko iyi ni did not dukoresha duhakana. Why didn't you eat, ese kubera iki utariye, bisanzwe. Why did you eat, ese kubera iki wariye. Why didn't you eat, ese kubera iki utariye. Ushobora kubikoresha ubaza umuntu. Kanze mbereke ni ingero za verb twafashe. Ahangaha tugiye kubaza umuntu, iyi ni to go, kugenda. Tugiye kubaza umuntu kubera iki wagiye. Why did you go, ese kubera iki wagiye. Reka tumaze ngo ese kubera iki utagiye. Why did you go, ese kubera iki wagiye. Reka tumaze ngo ese kubera iki utagiye. Why didn't you go, biravuze ngo ese kubera iki utagiye. Why didn't you go, nibagiwemo you. Why didn't you go, ese kubera iki utagiye, bisanzwe. So bivuze ngo urasabwa iki, ikintu usabwa byibura kugira ngo umenye kubaza ibibazo bisanzwe, ube wabasha kubaza umuntu ikibazo icyo ari cyo cyose bitewe n'ikintu yagukoreye. Urasabwa kumenya verb byibura 100 zifashishwa cyane mu rurimi rw'icyongereza. Ariko ushobora kuhangayitsa utasize izi verb nzazikura, ntugire ikibazo, kubera yuko tubafitiye urutonde rwa verb 500 zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, igihe tuvuga icyongereza. Ni nyinshi cyane, ni nyinshi. To drive, to eat, to cook, to clean, to play, nyinshi cyane. So zigera kuri 500 zisemuye no mu Kinyarwanda. Iyo uzizi ubasha no gukora ibibazo nk'ibi bigera kuri 500 of course, ariko urasabwa we kumenya byibura 100 zifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Ukajya ubasha kubaza umuntu ngo why did you cyangwa why didn't you, ukarenzaho ya verb ijyanye n'icyo ushaka kumubaza. Niba ari to pay, ukavuga ati kubera icyo utanyishyuye, why didn't you pay me. Bisanzwe. So ndagira ngo rero izi verb kugira ngo zibone bisaba iki, bisaba inoti y'ibihumbi 2 by'amanyarwanda. Warangiza ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0729401229. Abantu muzishaka rwose hamagara iyo nimero cyangwa se twandikire kuri WhatsApp. Izo verb zirata zikugeraho mu kanya nk'ako kugira ute, mu kanya nk'ako guhumbya. Byoroshye cyane. So ururimi rw'icyongereza ni ikintu cyoroshye, abantu benshi baruvuga. So reka turebe ukuntu twakora urundi rugero rimwe bisanzwe. So reka dufate verb to study bivuze kwiga. To study bivuze kwiga. Dukoreho ingero ebyiri. Tujye kubaza umuntu kubera iki wiga icyongereza. Why did you study, kubera iki nyine wize icyongereza. Turamubaza ngo why did you study English. Ubu
utamwaje kubera iki wize icyongereza. Why did you study English? Kubera iki wize icyongereza. Reka tumaze ngo kubera icyo utigeze wiga icyongereza. Why didn't you study English? Kubera icyo utigeze wiga icyongereza. So noneho reka mbahe umukoro. Izi nimero nizere yuko mwamaze kuzandika mwese mukeneye kuza kugura icyo gitabo. Reka mbahe umukoro. Dufite verb to leave ivuze kugenda, kuva ahantu runaka, nkuko waba wagiye gusura abantu ukahava. Reka mbahe nk'urugero, I am leaving, ndimo kugenda. Nyine ndimo ni nko kuvuga nyine kuva ahantu, gusiga ahantu runaka, nkuko waba wagiye kwiga ukahava utashye muhira uravuga ngo I am leaving. So mukoreshe iyi nshinga cyangwa se iyi verb mu buryo bubiri. Mubaze umuntu impamvu yagiye, mubaze impamvu atagiye, mubyandika muri comment. We love you so much. Stay tuned kandi mukomeze gukora subscribe. Thank you so much.